Ibhayibhile wazama uyifaka endlini ayonela wahamba wayifihla ebhaskithini khona kakuzinzame zoyiprotect yebazolo lento siyiphetheyo ayiprotect lento ayiprotect bazongena abanye nama-false prophets azongena ama-false apostles bazongena false pastors benze babeni benedoctrines eziphume ekaleni lento ayinethi siyiprotect okwethu kukhulula umlilo mamela oPawula babulawa laqhubeka Isaya basahwa laqhubeka ajanele bafanelo laqhubeka kwesisulamo baphethiwona lesaqhubeka alosuma kabanele bulala ezawudlula phakathi kwehawula kabayilalethu kajanitshaliwa lwafela phakathi kwamakhandlela ayilalethu litshaliwa lwadlula phakathi kwembiza sabathakathi lalikaThixo. Asifana lithi bomasi abantwana nebayabulawa intombi kaFaro intombi apho abantwana babulawa khona intombi iyalapho abantwana babulawa khona kwathathwa lento yasiwa apho abantu babulawa khona wazothathwa ifihla nakwenye indawo kodwa njemba abanye kuthiwa no kodwa Jesu mayisiwe apho kuthiwa kuyafiwa khona so that apho kuthiwa kuyafiwa khona bakwazi ibona iphila. Zikhona izimo abanye abangena kuzo bafe kodwa kungene thina siphila. Zikhona izimo abanye abadlula kuzo bangaphumi kodwa sedlule kuzo nathi kodwa siphuma atohlabela kagana lapho bathi akugane kaphuma apho kuthiwa kuphunya khona madala sikhona izinto abanye bathi bekhanga sinasisima sikhona izimo abanye bathi bengahluli sinasihlula bathi kungakumele kodwa thina sinasima bathi akusabheke kodwa thina sinasihamba asizenzanga. Bayithatha lento bayisa apho kufiwa khona yafika ayafa. Ithi iBhayibhile uMose wafumana ifavor phambi koFaro mamelakhe ufika ayithi bamthatha khona ngomntana aqeqa ngamadoda baza nabo bafike bambeka. Ithi iBhayibhile khona ukumkani ithi ukumkani uthula isisaba sakhe umkani uthula icrown yakhe xa ethula icrown yakhe because ngexesha kubanjwa lo mntana kuthiwa kwabizwa i-astrologist nemamfundisi astrologist kwabizwa sona suka esikoleni abanye abazi sikhona kwabizwa sona i-astrologist kwathiwa makuze sona zafika zathi lo ayingomntana lo uyingozi makabulawa lo mntu makabulawe kuthiwa wabe efumane ifavor phambi kobuso bukaFaro. Kwabakho into engafuni uba makambulale zaphinde zahamba uthula isabo wathi esibeke phansi ngenye imini caba ke wayicimela wasuka uMose wathi ke uchukumisa isithaba sikhona zona wathi ke uchukumisa icrown ke uchukumisa icrown kwabaleka umuntu wanqanda wathi ke uchukumisa icrown kwabaleka umuntu wanqanda isebenzi zafike zanqanda because icrown
itho umphongolo. Remember besike sathetha ngomphongolo sathi khona abathukumise umphongolo e-altar kodwa basoleka khona bengawazi because uthi besithi if ubuthi ebethi umuntu ke ngekho ngcole engaphili impilo engcole athukumise umphongolo afe makube baningi apha eCape Town abafele ePhilippi kodwa bengazi wabathukumisa umphongolo. So now wafuna ukuthukumisa ekhaya then wabaleka wanqanda cause wayeza kufa. Kwaphinde kwabizwa khona izazi wise men astrologist kodwa masiphinde ke zimcwaningisise lo mntwana zaphinda the same thing zakhupha i-answer kodwa lo muntu yingozi makabulawe engekabi mdala ngoba uyoba ingozi embusweni ma-ethe wayeka wakhula eParis. Kodwa sizawubona le nto kodwa bathi abantu ngumntana no ebesenza umntana that's why ebekuthukumisa ikhaya kodwa sizawubeka imbawula yamalahla avuthayo then sibeke nekhaya. Ukuba ngumntana sizawubona uba ngumntana uzawuya kweyiphila ithi iBhayibhile sondela wathi keya because isithaba saselayiti. Remember nguking uma usuthunyiwe lithi uthekeya kwisithaba kwabakhonqandayo wajika wayobamba imbawula yamalahla wafika wathatha amalahla wawabamba ngesandla etshise njalo wawafaka emlonyeni sesigqibile. Wathatha imbawula amalahla embawula etshisa evuthe njalo emlonyeni sigqibile mamela uhlabelayo thinta Nkosi indebe ezivulile before uyothatha icloud before ubamba icloud ohlabelela fanele kuqale kuthisa indebe yakho ngelahle lomdilo. Baningi abantu abahlabela abashumela indebe zingatshiswanga banqamela uzobamba icloud bayeke imbawula yamalahla. Sikhona zola asibeke nyawo semkhulu before if ufuna uThixo akusebenzise kana uyobamba imbawula yamalahla utshiswa indebe zakho uthi uhlobela thinta phinde uthinte ngosindebe indebe zemlomweni ngalo ilahle unganqameli uthatha ubamba icloud. Sikhona zola khona imistake eyenziwa ngabantu khona imistake eyenziwa ngabantu yavala ngoku abantu bathi bogqitha ukuthanjisa bacela ukuthi sebekufanele ukuthi bayoclaima icloud. Isiqalisa mamela uDavid yayiking na and iking ithweswa isithawa emveni koba igcotshiwe kodwa lithi iBhayibhile wathanjiswa wabuyiselwa endle engenaso isithawa. Kukhona abantu abafele kwiministry the minute abanye begcotshwa angisho nina kodwa khona abanye abafele kwiministry the minute uThixo baphakamiswa bengekafumana icloud. Lithi wathanjiswa kodwa makabuyele nje ayokwaluswa icloud engekayinikwa ngoba icloud awuyidonsi ngokwakho kodwa iyazizeka yona emveni kokuthanjisiwe. Sikhomba zona njengoba silapha nje asingqamelanga nzuzo ekhawulezileyo. I was so motivated ngomunye umpostoli ethetha ngeyavala bazala yiyekile le eshumela ngeyimini motivate ngomunye umpostoli abanye bamazi kakhulu u-apostoli uDunga bangamazi bayazi abanye into ekuthiwa i-burning fire. Ngithetha ngalamfundisi ngalithi wayengena khona ententeni amesitule kanje athi amakhosi efoni bonke abantu bafuna umsebenzi iikhosi ziyavuleka kukhale ungamfoti yeah 140 ngiyatrende